Maar wat wel heel boeiend is aan jullie daar, dat die jongens als regel hebben ze allemaal een goede opvoeding gehad. En die hebben wel gestudeerd. En die laten dat heel makkelijk los. Die gaan echt wel een eigen weg zoeken. En zo hoort het ook. Een eigen weg vinden. Any questions? Any questions? Yes, I want to congratulate you with your wonderful Valero refinery polluted lands. What do you think Aruba should do the same, what you've been doing with the Keuvel? Or is it something different? We should use another kind of plans? Can you tell us a little bit more about your personal opinion about this matter? I think we do have to have a discussion, first of all, about what we want that land area to do. Before we start suggesting definite solutions, we do have to talk about that area, which is a significant part of land for Aruba, which is a small place. I think it's 2 to 3% of the total land area of the island is the refinery. So it shouldn't just be there as a ruin. We should think about what's next for that area. Inglês, Kung Sara di aqui, dat yung pari estudiante di Rotterdam, namin kong proposal, nescoso di fito remediation aqui para o terreno di Valero. Okay. Na propone para usar mata de hennep. Kung sa isi, provavelmente lo tá bom para usar na Aruba. Opinião de gosto, sabe sobre. Hennep também era tiki maneira marijuana, me querer, né? Para não ter marijuana. Não, pero opinião de querer. Pero mi pergunta tá, é uma bonita tecnologia, pero maneira nos tursa bueno por tabaco e suara metal não, e heavy metals não. Bota sa que fe mata, eta quer de mata, pero ora vai reusar mata, vai queimar of vai trazer provavelmente o terreno em si vai assim limpo com a mata não, pero se vai reusar back. Actually, orabo biofermenta, dora ku e heavy metals na in particular, nanda pisa, dus anang no tabay arriba, dus wat nanda keda abou, dus wat keda mane kun sediment, anto ja, esay por ordo mane concentra, anto ting asa. Mi conosce un parigay ko trabajando ku pone mushrooms na krijgen ribeje en de orbo extract it back. Pero in ieder geval orbo ting echt concentrated heavy metals koper pone apart of reusa of algo pero en nota buyback ding hindere processo. Okay, sei tá algo bom sobre no saco heavy metals tanto sono que contaminar mais rápido, pero vamos ser wak, né? Entre de ciclo para vapor Bici, dus een beetje nang eigenlijk opbia nanta hopi sensitive. Dus nangta algo ku sowieso te bing oraku e mata ta actief oraku e suelo ta activa back. En de ore eta renda a ding back per bono po cominciare con vermiculture. So e soil messe ting un certo nivel di contaminazione ku certo besi nan po bibarenge. Anto, ja. Mane hopi mata eigenlijk mes, maioria mata, nota by survive. Dus ting cierta mata so, kuta capaz de survive ding una area contaminada. Dus podemos começar um tiki slow. Dank u voor uw presentatie, senhora Metes.
Me invita a señora Astrid Bretten, directora da Biblioteca Nacional, para um obsequio chiquito na orador. Ng awi mainta. Dus mi queremos para adelante, senhor Marchena, senhor Boekhout e senhora Mattes. Naturalmente também. Não, bem dilante com ele. É informação. Dank vek para excelente moderador também para o que trata Emma ainda aqui. Victor Matilda, bibliotecário que atraja hopi aí na Biblioteca Nacional, ex-colega de nós. Mes hora como chama Victor Matilda, se porta MC riba dia assina importante, mas é awe, que é apertura oficial de 4 Green Education Symposium, Victor maneira sempre a contribuir mes hora. Vec 1,5 milhão de danki. Danke para mi mata, elo haya lugar seguro de mi kunuku. ¿Ya? Y la que nos visa, tenga otra oportunidad. Oké, studenten, ik hoop dat het een leerzame... Hallo, ga even zitten, ik ben aan het woord. Ik hoop dat het een leerzame dag is geweest. Denk erom, het wordt een project straks. Dus je krijgt een cijfer ervoor. Dus kies een onderwerp. Daar liggen de papieren voor je presentie. Als je nog niet hebt getekend, zorg dat je dat zo meteen doet, anders ben je afwezig. Yes? Oké, dus si va a firmar cabo, mag die bij.